Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Kalaong Baka Jingwan I Jingtho Omeli Ka North Karimganj Ka Jala Assam U Kamakhya DF Purkresta U Mentirangba Ka Jala Konrad Ke Sangma Bandung Petrika MKLP Ka Jala Meghalaya Ka De Ka Jingle Simet Jongu Omna Ka Parti Haba Pensya Ye Kani Working President Ka Congress Ba James Lingdo Uluong Baka Jingtho Bo Pha Shaw Mentirangba Omsyam Lapan Pau Satya Bo De Omeli Ka Congress Handrai Ula Supun Pau Baik Bo De Omeli Na Ka Jala Assam Kesenghi mencem senam 9 Desember ilarai nakawai ke jengmut nadu ke primary members jengesai hadu ke MLA ke CLP leader jengi ilarai ba ngin kersan ya ke jingdoa ILP hak jela ke jengi but ke MLA ke jengi ru kila ai ke muhar share ke muhar rupa man kersan ya ke ka resolution ke balawan ra ke sarkar hak khat khandai terit jong uno pra arjar khat khandai te nakaliang kesenghi ni kersan tinggi bagi kerpan ya ke sarkar kami pada ke sarkar jela bakin nilai kat bala ban pensidat no ya kini ke ain kham kloi kat bala kenang ba ke samsuk samsain kata ke jingwan kertep jungi mender hakani ke jela jungi kan kham tuna ke habai dei bat kini ka kot khubor ka bami mentarasi nako on pensai ba uni UMLA na North Karimganj Assam uklemwan ye kendo jingi kom ka party hangni but naka counterpart jingi UPCC president nang theru klem phone klem ye jingi tendai ngatrai kani ke jingwan ke jungu kalong individual kalong simet ke jungu ke jingli IU ye memorandum stay kamdan but ke jingtep jong ka seng congress la dai hangni ru ne pok Assam PCC ru te sakoi de ngako apan ong ya ka sarkar jela ba habai dei bat ka ILP bat ikigwei bagi resolution ibala pass hapok house ke jungi dakin repot ngot ke MLA ingkerpat ba ya ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela ba kenya le kat bala ba penyok kloi no ya kini ki demands ki jungi kom ka ILP bat ban include no ya ka tin khasi bat tin garo hak ichidu